أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan Tafsirul Muyassarning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Hud surasi 29 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا والله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وما قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قبلك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ey kavmim, sizlarga dinni tebliğ kılganlığım için sizlerden pulmon talep kılmayman. Mağa ecer berishni fakat Allah öz üstüge algan. Men iman etgan kishilarni yenimden qo'g'ib etmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigoriga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lassam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylab boqmamsizlar. Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. G'ayibni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta debmi aytmayman. Hamda sizlar ko'zga ilmaydigan kishilarni Alloh ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolamman. Ular, ya'ni Nuhning qavmi, ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyatda ko'p munozirlashding. Agar rost so'zlaguvchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqin dedi. Nuh aytdi, uni, ya'ni azobni agar xohlasa faqat Allohni tushiralaydi. Sizlar hargiz qochib qutulolmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Allah sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chog'da mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Allah sizlarning parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirsizlar yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni va ya'ni Muhammad alayhisalom o'zi ijod qilgan deyshamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judoman degin. Nuhga mundaq vahiy qilindi. Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yana iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishlaridan qayg'urmagin. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kimi yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagin. Ya'ni ularga shafaat qilmagin. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi. Xo'sh, ويا قوم لا أسألكم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. قال نوح عليه السلام لقومه يا قوم لا أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص العبادة له مالا تؤدونه إلي بعد إيمانكم ولكن ثواب نصحي لكم على الله وحده وليس من شأني أن أطرد المؤمنين فإنهم ملاقو ربهم يوم القيامة
ولكني أراكم قوما تجهلون إذ تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. Nuh Aleyhisselam öz halkıga, öz kavmiga şuna dediki, ey halkım, ey kavimdaşlarım, milletdaşlarım, men sizlarni Allah'ın birligiga va ibodatni faqat o'ngcha Alloh qilishga men sizlarni hech qanday sizlardan mal so'ramayman. Uningdan ajr shaq so'ramayman. Ki öteysizler o malını bana iman etkandan keyin onun ecri şakkını töyleydigan üstüne selek manada mal hech qanday bir narsadan sormayman. Lekin menenki nasihat qilganimning ajr savobi faqatla Allohga. Va yanala manga yoqishmaydi, manga yarashilgan ish emas u. Mu'minlarni qo'g'lash, mu'minlarni qishining ketkizib etib, sizlarni da'vat qilish uchun, bo'shlar urin bo'sh tutish uchun, o'zini sizlarga qaratish uchun mu'minlarni qo'g'latish meningki axloqim va mening sha'nimga yarashmaydi. Chunki u mu'minlar bo'lsa, qiyomat kunida o'z Parvardigoriga ushqashquchidir. Lekin men sizlarning o'zini bilimsiz ekanligini shundoq ko'ryapman. Chunki sizlar meni Allah'ın dost yararlarını qo'g'lab, ularni mendan jiroqlashtirishga buyuryapsizlar. Va ya qavmim man yamna'uni min Allah in aqabani ala tardi al-mu'minin afala tatadabbaruna al-umura fata'lamu ma huwa al-anfa'u lakum wa aslahu. Ey qavmim, Allah'dan eğer o Allah meningki mu'minlarni qo'g'lig'inim qarta, mendan jiroqlashib turayotganim qarta, Allah eğer meni jazolasa, kim meni Allohdan to'sib qola oladi? Sizlar bu ishlarni deb o'ylab fikr yurgizmamsizlar, tadabbur, taaqqul qilmamsizlar. Ishlarning qaysi sizlarga eng foydali, eng yorishimli, eng manfaatli ekanligini bilmamsizlar. Muşlan bilişimler için sizler bir işler hakkında fikir, tadabbur, taakkul kılmamışlar. ولا أقول لكم إني أملك التصرف في خزائن الله ولا أعلم الغيب ولست بملك من الملائكة ولا أقول لهؤلاء الذين تحتقرون من ضعفاء المؤمنين لن يؤتيكم الله ثوابا على أعمالكم فالله وحده أعلم بما في صدورهم وقلوبهم ولئن فعلت ذلك إني إذا لمن الظالمين لأنفسهم ولغيرهم. Hamsik demeyim ne de çokum ben bolsam Allah'ın hazinleri hakkında ben tasarrufat kılışkı egolum ben. Allah'ın hazinlerini ben özüm halıgınca işiltemem diyemeyim. G'aybni bilmem diyemeyim. Men periştelerden bugün bir periştem emasman. Hem demeyim men şu nimige aciz qarindoshlarga ki sizlar mu'minlarning ojizlaridan iborat sizlar kichik sanayotgan, kamsitayotgan shularning o'ziga sil deganni o'zini demayman. Nima deb? Sizlarga hey ojiz mu'minlar, Alloh sizlarning amalingni qarta hech qanday savob ajr berdi deb men bu ojiz mu'min qarindoshlar una demayman. Faqat birla Allohning o'zlamig'inak u ojiz mu'min qarindoshlarning ko'nglida, qalbida nimaning borlig'ini faqat birla Allohning o'zi biladi. Eğer ben şunda qıp qalsam, ayın dep qalsam, çokum o vaqtda o'ziga va o'zim boshqa ham zulm qiluvchi zolimlarning qatoridan bo'lib qolaman. Demak, men unda demayman, siz degandek.
قالوا يا نوح قد حاججتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك. Nuh Aleyhisselam kavmi şuna dedi ki hey Nuh sen bizden nayeti nurgun dedel macera kılıp cek hüccetleştin cek talaş tartış kıldın nayet bu talaş tartışın köp kıldın eğer noç olsan eğer sen davayında rasıl kişilerini katardım bolsan sen digen bizni korkutman azabını biz keltirip bakmam sakın noç olsan. Kâle Nuhun li kavmi إن الله وحده هو الذي يؤتيكم بالعذاب إن شاء ولستم بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. Nuh Aleyhisselam öz kavmi için şunday dedi ki çokum birlam Allah gene sana yoki sizlarga ey qavmim xohlasa azobni birla Allohning o'zila keltiraydi. Boshqalarning qachon, qayerda, qaysi vaqtda keltirish hech qanday qo'ldan kelmaydi. Sizlar u Alloh subhanahu taolodan hargiz sizlarni azoblashni iroda qilgan bo'lsa, Allohni sizlar qochirib qo'yolmaysizlar. Allohni o'tkazib o'tolmaysizlar. Hargiz Allohning azobidan demak qochib qutulolmaysizlar. Çünkü Allah subhanahu teala'nı asmanda olsun, vela ziminde olsun, hiç kandak bir narsa Allah'ın arzıklanmaydı. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي وَاجْتِهَادِي فِي دَعْوَتِكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُضِلَّكُمْ وَيُهْلِكَكُمْ هُوَ سُبْحَانَهُ مَالِكُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِي الْآخِرَةِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ. Sizlarga menimki panda nasihat mav'ida va sizlarning iymon qo'ygan da'vat qilish jarayonidagi tirishchanligim agar Alloh subhanahu va taolo sizlarni ozdirib halak qilishni maqsad qilgan bo'lsa hech qanday foyda bo'lmaydi uning. Bu Alloh sizlarning podshoyinglar. U Alloh tarafiga oxiratda hisob va jazo uchunchu jazo berish uchun majburan qaytirilsizlar. O'zinglar ixtiyoriy qaytisizlar emas, majbur qaytirilsizlar. Bel yaqulu haula'il mushrikuna min qavmi Nuhin iftara Nuhun hazal qawla. أو ابترى هذا نوح هذا القول قل لهم إن كنت قد افتريت ذلك على الله فعلي وحدي اسم ذلك وإذا كنت صادقا فأنتم المجرمون الآثمون وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. Belki aş müşrikler Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ibaret. Bu müşrikler şuna demdi ki tehe Nuh muş sözünü yüzü Allah'a yoki bu Nuh muş sözünü yüz uydurup çıktı mı deb bu müşrikler de bundan dem tehe ey Nuh Aleyhisselatü Vesselam aş kavmi şuna deyin ki eğer ben Allah Subhanahu ve Teala'ga aş yalganını tuksam özümden sözlep kalsam Маң olsun, fakat mağlı oğay, aşın günahı. Eğer ben Rasıl'ların katarını bolsam, ben Rasul olsam, sizler o vakıtta cinayetçi, mucrim, günahkar sizler. Ben o vakıtta sizlerinin küpürlüğünlerden, sizlerininki yalgancılık yalgancılıklardan, sizlerininki cinayetçi ikiliginlerden, bütün sizlerinin cinayet kılmış, vahşi bu hareketinlerinin üzerine ben bizar, ben uzak. Ve evhallahu subhanahu ve teala ila Nuhin aleyhisselamu لما حق على قومه العذاب أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن من قبل فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselatü Vesselam şundaq vahiy qildi. U Nuh Aleyhisselam'ın kavmiga azap haq bo'lgan vaqtda shunda vahiy qilib bir tasalli berdi-de. Sen bu vaqtda xat qilmagan
yerim bulmagan degendek, konunu buzmagan degendek. Çokum Allah'a ilgili Müslüman boğalarının özü Müslüman boldu. Anadan başkala Müslüman bulmadı. Sen hey Nuh, ulanı kığını karta, etkini karta, her gün sen kaygı kılmagan, yerim bulmagan. واصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا وأنت في حفظنا وكلاءتنا ولا تطلب مني إمهال هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم فإنهم مغرقون بالطوفان وفي الآية إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. Ey Nuh aleyhissalatü vesselam, kim yazsın? Menen köz aldığımda ve menenki buyruğum bilen, menen yardımım bilen kim yazsın? Sen bolsan bizden küztüş, bizden himaye astımızda. Bizden bu özüge zulüm kan, seninki kavminin içinden boğan ulaylıkı küpürlük sebep bilen, ulanın kapır buluş sebep bilen, senin kavminin özüge zulüm kılan bu bedbahtlarga hiç kandak fırsat talep kılmagın. Azırak vakt vergen bular ya Rab demegin. Çukur bular olsa bu tuban bilen ağdırıp taşlangandır. Ayet-i kerimde Allah Teala'ga layık revişte ayn degan sifatni isbotlash bor. Xo'sh. Endi oyat-i karimda afala tatazakkarun, buningda istifhom inkoriy. Sizlar azroq bo'lsa kallangni ishlatmamsizlar. Afala tatadabbarun degandek. Mesela azroq bir afala tatasavvarun, afala tataaqqalun. Sizlar azroq bir kallangni ishlatmamsizlar bu haqda. Fikr yurgizmamsizlar sizlar. Asli sizlar fikr yurgizmaydigan haqlarda degandek. Belki istifhom inkoriy va taqri'iy uchun. Eningdan boshqa فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. Ey Nuh, eğer sen rastçıllarını qatardan bo'lgan bo'lsang, bizga va'da qilgan, bizni qo'rqatgan narsani nocha olsang keltirib boqmansa qani deydi-da bular. Buning o'zi bu buninglancha tahakküm maqsad qiladi. Tahakküm va istehza, bir xil zangli qilish, ko'zga ilmaslik, masxar maqsad qiladi. Ya'ni buni bulishni uzoq sanab, bu bo'lmaydi, buni qo'ldan kelmaydi, bu u undaq bo'lishi mumkin emas degandek billah. Bu emr bu yerda patina degan emri biz keltirib boq degan bu emirdan, bu emr bunun tahakküm va istehza maqsad. Emri bunun için mi keladi o demek için de emir mesela qarinidan xoli bo'lganda, emir mutlaq kelsa biz usul fiqh qoidada emri qarinidan xoli mutlaq holda kelsa vujub nuqtiratdi va eningdan boshqa qarinalarni kelib qolsa, mayli qarina lafzi qarina hali olsun, bu o vaqtda qarinin yo'linishning bu shundoq bo'ladi. Tasviya, tajiz, iboha, nad, tajiz degandek. Ammayadichu deganda istehzo tushunmaydiki. Tina degan amr tahakkum va istehzo maqsad qilindi bu amrdan. Onun başka kul iniftaraytu fa'aleyye icrami. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala yalgana tokup özemci cülüp özemnin hayiş bunca binasını desem mağdur menin günahim. Men sil işleyen günah masiyet cerimettin men bizar. Fa'aleyye icrami. Mağdur menin günahim. Bunun da bir nimba mecaz murselde
mecaz bil hazb bunaqcha aytganda, ya'ni fa'alayya uqubetu icrami. Fa'alayya mesela ceza'u icrami degandek. Xuddi buna da nim borliganda mecaz bil hazb bu. Ondan başka yana inip taraytuhu demedi. Kul inip tarat. Eğer mi iftira kılsam ben de. In şek noktası da bunun da. Yani bunun da bu in şek noktası dedik. Bunun da ki mede paraz noktamak. Paraz yolu bana. Paraz ve takdir yolu bana. Ben bunda iftira kılmayayım. Eğer iftira kılıp kalsam. Digendek bu paraz nokturunda bu şek ne uqturduğun inni keltürüsü sebep şu. Mesela iza rujhan nokturdu. Mesela yaki cezmiyet nokturdu. İza şemsu kuvirat degendek. İza semaun patarat degendek. Onun buluşu vaki buluşu kıyametinin o muhakkak buluşka ya da iza denk getirmiş. İn şek nokturda ellikte ellik paralel. Lev onun bulmaslık galip. Bulmaslık tarafi galip, buluşu mağlup. Bu lev noktadır. Bulmaslık asasen buluşu yok norduk kalsa lev. Ama ya da inço şek noktadır. Bir adat şartın birisi. Bu demek perez yolu banan. Eğer ben perzen demekçi de ben eğer perzen müşnak töhmet kıp kalsam demek ki layık men dep salsam öz özemdin medak Allah subhanahu taala bökten kıp kalsam onun menin günahı mağdur menin günahım özemge degendek. Ee, mesela ularninki icramininki hilaf bilen. Çünkü ularning cinayeti muhakkak. İnif tereytu aleyye icrami ve ana beri'um mimma tujrimun. Ayada mesela o şek nokturgan bir erip keltümedi. Adat şart bir kemmedi. Çünkü ulanın o cinayet kılışı bu muhakkak bu başka. Ondan başka e, vasna'il pulka bi a'yunina. Bu a'yun bunu da yine kemini yasığın bizim köz aldığımızda digerlikimizi yani bizim riayet bizim himaye astımızda demekçi bu kinaya bu riayet ve hepsizden bizim asrap bizim kömür bölüşümüz bizim himaye astımızda bir parhut kemi yasığın demekçi bir yerde ayun dişi bu ayun co riayet ve hifz ve vilayet digerlerden kinaya. Xoş, dərsimizin davamı keyinki saat oldu. Və axiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.